Tugusuka bosio umancho umurigereri abarikia mangana mayani go ritkoria rero beso kiasena meyenge na kokorokorobekana kwa marembe ase chinsemo ao ere ko tebabuna barboni go banyore chinga kichingo nguchinga kibare ase mirimo yabo nigo batebire buna nigo baruro koboria gochasa bo ba obisabo banyanyimbo kwene kibuna tibari gotumia chinguru chinga kibare ase emirimo yabo ase county ya Kisii nigo bakorokorobekana goika ase Kisii Central na eganaro akobwati ayara koreka sensemeyo Turaro kibwa injira bari banyarire ko bagokorerwa sama tukabwango igane muno kubatikana muno kurubikano banyara ko se pogendrete ko ene kibwa go romuraria ka kwa masase se kaunchana bara oyondera ko bwatu Nairobi chenko boliga abali kurwa se county ensi ya Kenya bari guri bagaria yo kolemeremo ya bune bwendere kurengana muri lichi ndubuna baralia bochaka rero igana kugendera onye serikali terikorenda abarali in any way dikakiro mondeli geri taarifa ya habari manyikeria tete komanya ekitegendera temanya. We cannot be working in a situation where we are not covering anything yenye we're just giving the public ekitoroche is right and is happening. I don't get the reason as to why talk about attack kwa masasi ekerotori in our line of duty. Rero tuwashokira sikurumbeka na abalikia mangana asekelinga abalikia mangana babere bagokorera bobe anamono asugutaigwa maskani ase obulikibwabo mono nigo tukubuli serikali nga ntobalikia mangana ntukaguli baga okora emireme iga ekora obulikia mangana nigo tole namba isatu ase serikali kuligereria abayo kwene kinga kinyo sikyokolekana tuamanyire umo Kenya abigo abaligereria abategereria ase chiredi chito nichitana ntuto kolega asikolengana tosomiri igabalikia mangana bayiguli bagaligia na bayito bali ba minto bago seiru banyoro boene bwabo nobono asubwa ngontu arabalikia mangana bako bwato bane bagwa ku masasi iyere maminche neri mocholi nene ndwarora irasu mochona kuri musubati agwa kulisasi karega musubati uri ole maire ondata yuko chikorose ko kurigeria abana bayi nakieko ratoka ndato gukura no gusaba ngatira abanyanyimbo barua masikani mochesa balikia bangana ntwe nigo tokoro kikerike gendreta ntwa nako beka bantu para baro bekane abasikali nabo bakotegera balikia mangana nabo bakoja so kale gasi kera mandamana ni tutagero ko batanga ni kokabanga kia bantu ntibakwandamana sote abakerikera ororo ndotoko ke bisa ko tuanzo ya kodera kala ringi ndeka rola kaneki atwakata una kire mama ya ko ro mwacha mwanza kola ngiyo kola zero muntu ole hamlet umusbati the only thing we ponya bwata ne camera okomora sabona mna ani aya ni okomora sabona totavya gani ngiyo komora sera kola ama saati ala tora mora seri maro tata kola kana kwara sire tote lunga ki para ibade ba kola somo sbati oli para ibade ko kwata mashali ya gaizo ande ekeromo likia ko akaba jide demonstration wasisi protest na safe kwa hapa sasa kuhakikisha kwamba serikali inazuia kwa sababu ni kama serikali ya sasa inazuia kutokana na watu wakifanya kuandamana, watu wakikusanyika ili kukemea mambo ya uongozi mbaya, mambo ya utumizi mbaya wa nguvu kupita kiasi. Kwa hivyo ndio tumejitokeza siku ya leo angalau serikali iweze kusikia kilio chetu, na pia tunatilia shaka ule uteuzi wa askari ambayo inaitwa recruitment, kwa sababu katika mtu kuwa askari lazima ukuwe unaadhimisha ile uwezo wa kuhakikisha kwamba umehitimu yote. Kwa hivyo hawa askari wakitumia nguvu kupita kiasi kinyume cha sheria ni kumaanisha kwamba recruitment yao iko questionable. We are not happy tinteraba abisaba nyimbo bako tuhano tinga kitoko lemirimo yetu ninwe mogo tenechi bunduku intu igotogo tenechi kamera na egetabu ne karamu ngaibono mogo takere gotususura ngati motage tubeke buna motage erinde nkebe igo morato ite moto kore PRP mumanya gocha kolega to tike to kolega yeito buna to so mire. We are not cowards story cover intimidated in any way go para ke motage igotogo para ke right the right thing.